Usikie akona gani ya kutuambia watu wansia sorry inde tamono karansuke kabisa enyo kuba tadi swali uraga nitubori man Sango anything you feel man Sanga wente okomo tenya okomanya kumubodi akweneri muna botambe no kwa kesi migosori SMS within number ya 07886 maragatano 3 mweri 07886 maragatano 3 mweri ene number wa kesi mi warike message mtu wangu na botambe tokoteba usiogope mtu wangu wewe lete swali venye iko msanii atakuwa anajibu hapa because of time kwa so much message sato choka before nikaribishe msanii atusalimie tuanze conversation ya siku ya leo. Akonta iga masi korchinse maotea haini masi from Ongwaro anasema kondana alikuwa anaongelea au comment about ile swali nilikuwa nimekuuliza pale anasema ule jamaa ule Aroboy wake Ranadi ya magoti chini kuomba msamaha anasema haoni shida. Asante sana pale, huyo ni masi korchinse amuni chaka wangware. Alafu anasema hapa ni nani out Immaculate from Nyakobari. Anasema according na yeye hata simama hapo mtu kumpigia magoti juu anasema atatoroka mbio sana. So Nadia alikuwa anafaa atoroke. Haya, hiyo ni maoni yako hapo. Mwingine wa mwisho for now akoteba it depends ni makosa gani. Kama unampenda ni lazima it can happen. Okay, so anasema it depends. Kama unampenda unaweza mpigia magoti, but sijui mtazamaji karokende mtu mwanaume kama uko na bibi yako, uko na girlfriend ukero mwagosane wa mogoseire orochino tukamense ko mwakera amarunse ko motei baby I'm sorry turudiane. Anyway nitakuwa sura bwatra kidogo nataka sasa kukaribisha msanii ndani ya studio nondo chinsa cha minyo kamyo Kriste rigete but nitakuwa mkaribisha atusalimie kabisa. Man Sango, karibu sana. Yes. Nakibona. Ndi fine. Chinde buya kabisa. Na gokire. Wikaga seri tukoria rero. Nairobi no maite jitiri muntu Nairobi. Chino muntu bosongo gituka kote metamono ike capital roundabout. But rero ndo china ikira Nairobi. So I'm so happy. Karibu sana. Yeah, thank you. Ano muntu bosongo. Jino muntu bosongo gituka. Haro chali TikTok mambo inachemka ngarote hamna wandafutali baba songo. Ya balitali baba songo. Balitali baba songo. Yeah, balitali baba songo. Anda songo muna inuona. Ndo anda baba songo tukirede. Tuwat mana. Karibu sana Men Soko TV. Thank you. I think this is my first time go chance Soko TV. Yes. I think you're doing a good job. Na nyarorire ndo chinambu ya mugwaka. Matekero gento gotokeroche eriyo kimbia. Yeah. Asante sana. Asante so kukubali wito kukuja imesho tukoria rero. Na kino giroje Nairobi. Nairobi mbiere. Neri ubugendo borobonge. Mwalini kuburo bongi. Najire ya bidi na bona ngubike udire ndo gocha. Ngikega mapema sana. So mbuya tuli. Mbuya mweli. Kwa nobo gendo Nairobi karibu sana. Mansa. Lakini gendo watu wali Freddy. Asa watu wali tole singo rakedi anyway. Story end. Sawa watu wali singo bokendo ona vile next time go gocha. Wama ile kibenta okara. No lakini ya ine pressure ye bugendo. Pressure yobo kendo. Yes, man Sanga banta bangis kamba kumaite. Yes. Maybe mbali sahi kero kemo taro kwa sasa na Man Sango ako kumani Sango. Man Sango etora brief introduction about yourself. I think asabali bandigerete. Bali bandigerete boniga. Nambi utumie camera tu. Okay, bali bandigerete boniga. Oyakoro kuna Man Sango omuisiri kindi. Seito magoro mate, tomete mutrogoro, togoro bole mogatigati. Urwari kiangende ere between Nyamira na Kisii County bono njende gatigati. No I'm so happy wikaga. Patese bali bamaite serikali je uni manyete ege manyete na Caleb Nyankomba Sangara. Yeah. Mr. Caleb was aka Man Sango. Agia bali yete tiringu kaidi. Moisiri kinde. Nero hiyo. Moisiri kinde tubono because of time tuba tinsa nyingi. Mambo ni mengi kabisa. Detora ina brief wendi wacha gito muziki. Jani ya muziki imekuwa namna gani mpaka bone so ikile sai? I think musically igona jagete kindomo ke. Ko sina gatere si kwaya sana. Jino muntu wikanisa. Na gatere si kwaya PMC gari abantu mu mwete Catholic na kibago cha bakora ibintu byabo. PMC gocha. Gacha wikira bono karoncha gito muziki buna ikaria igonye jagete 2019. Ali sogete my first song yekoro mu youth. But before na ringe buni actor influence yeli na pia pressure ya basani akina Oriana na Lavi nini
nkainyora riri na chikingotera kurwabiri nabo ngotera mpaka boniga Bakotera bakabona. mpaka boniga no mogotundi Iwacha gata wao umeact Yeah, kwa sure. tele kikanisa. kabisa Mwendo ndalo utanjira na gali eti man sango kero kende uwakiti kwa hotero mane kanisa na matero hotera bono. ingi si byonsi ni talent Yo ni talent. nyasaye ukuru maite nyasaye ngo jaruru talent nera gutwa anda bono maite kiru mundu nyasaye nyana mwete kiawa gitogote ya oro muyasigente ke na oro muyasigente ke na oro muyasigente so I don't think na bindu biro bire bitari bya nyasaye bose bire bya nyasaye twenzira abanyasaye ni na kitari bantu bonse na robanje temipi batagarire bukuriuka simipi batagarire kimbara batagete vibe bado. Yes. At what point or at what time what discovered them na I know nobody talent yo hotera bono. Talent yoko tena 2019 na wata ibituru peer pressure because iko na ringi actor by that time iko na ringi actor ngawa influence because there are some guys yakena oria msanii la fiti mo bakaterire so that through that tukanya wake freestyle ikara twaringe because twakaomerana na on our weekend twakora acting yaitu influence ye ibono ya weekend tukanya kora bono baga kore freestyle maybe yoko tere ka happen ngake me start gete tano iga okara ne what talent wakante tuke studio ibona incident ngarra tikanto ke studio but bakanga ina bakange piti bakate kora agenda practice ya mistari ditugete tumra ne studio utukomera ne karba shootiri yakotero kubona twatekero chikora bande yabakangu tubo kenda yakoraki kenda tera ipi ina bogotumeka karawe jao mete banjaire sana Wagochaire sana. Ngi wagozari hotel kate barra timbu talent ngaswe studio by the abonja gete hotel Agocha gitego. yeah Ni maita wibori mbare abangiskari mosokera bakuba no mustanya ntari musani so hotel kwa he kanisa hotel usere matera ense usere matera tuyoko gokia abantu. Ewe mbaro chonyara bako batakonyara muna hento kia mana. sure Ase side una mansangu ilikwaje? ai nchebono tiarenge raisi let me say in fact the first person who supported my music or my first song is my mother karana recorded an audio iga neronget chibata chiko shoot video so mongno ria sare respect sana ni mwanjete but bono karana shoot kwa tero kutinda aretika because umsada tiroja okay yani to shoot kwa tero musaka ndaino cha bantu bali kwenda mwacha kongibira chimbo liko riziko kendo babuati bono ngite kwira na rit kuri yakabere ekero samo mayankos bati bakamute ya umuro ne talent ya wate ne talent ya ne koraki yani tigaira because karuma tu muntu kotera umuntu akagina otakiru osome bono kugo chakotera neri chambasi usiba karomo no boteli sometimes igo bole tarigentu kiamana ani tarigentu rato kali muntu I think ine are esteria abaiboli baito bakafire genteke but now what I do I appreciate ngono no mwana ko ngakeri sima ante no nja nyarebe igonta ke tu mwana na tere mwana na tere like I'm so happy abaiboli baito bachakire ku encourage genteke because at the end of the day talent ngwa kaneri Kabisa. Squeeze na mwana kwenda of course ko soma no kuyela kina bakwenda school at the end of the day na ndo monyorga ko struggle iskoga so talent ngwa kaneri ka talent na bada ndi school asome mucha bire byako ya andikere nature duya alafu kewate abantu chimenta chingia kaburugeru buya ikaironye ne studio akaro ibintu biri bitakeru ngochere yakonye iskoga Chere yakonya sana. buna intunere takonye Kabisa. Yonye numubiro resko gali waro mwana no musaniare takomote tiakole ibintu ebi. Usani to mu support moyo. Otanguli man sangwa so to kuna motwe. Inspiration ya motunga yerwete yoko likotera motwe. In fact motu ya rengese mutwe mutu bono asebali batanya komanya watera kuligo kwa renge ni kama distract nekora bono nduma tabantu bagotera tuwati distract kira hapa jibwa bono mutu ya renge na nige ntukiria abantu bakorete gintu gitenka bairaneri kombate but nje I didn't know like nature kwa such a huge song. So igo ya renga after I'm sorry to say this after the red fan quiz na Danley baru sityo bataragete kwana wakarukirutuskana abantu bali bamaite story babiri bakubwate so akara bakoruzi bagajira interview bata ya mwentu muroyo igaro mumwenu because like timbakre simba buri kimwaru sire bataro kana basinki mwaka right so bagajira bata na kotabali giga ondo mumwenu onde koreteki
tinta itiko bakwanira tinta itiko koraki so it happen nchebono ngara the best thing kwa na injinta future ko te because I know my song ino kwane kwa ringa na nini gaswe studio wono ngabatena muinyore mama gande inske kera umuntu but uinyore bosonge nenga so ilikuwa ni Kovairaneli. But I didn't know na bukwa nguchika wako na nego at the end of the day it's a big song. I think congratulations sabali mu abere mo ko support na ko few it's almost 1 million views in 3 years. Congratulations sana. Thank you. And Mansango ngiso kobori how is your relationship kati ya Mansango no musani uje sabasani bande? I think it's in relationship ya nembiyere okay relationship ya nenda da mbiyere nko gamba tore unachindura ndimo none iliuma etikiro monto ngoma ndi ali bya sari bya kabisa kwanya ngo korali ibintu bya ngo korali ibintu bya at the end of the day nkagete na musanta yikire so kiro muntu kote mali go fight kiro muntu kote mali ko minyoke rutie yonda minyoka kole ke so relationship mbiyere but ne lina bono tutacha gonye kubika okay meta ndumbaro muna njeni introvert sama okipura na wanda ugonde so baro tana letiko gwasiti na abantu batasi bali bamaete personally bali to babere bako engage I'm a good person to good people and I'm a bad person to bad people but nime teklo montra about a different view njira butura bekero kende ngo amato na mono te Mansango no monto umya sure but abantu bacho bate ya Mansango interaction ya akona tiende na akona kiburi do you agree now? No honestly thing on there okay like tari au motanga niko kwa nigo abanda wange na bago tawe but then okay I appreciate but in little sense yenye montrado tabati kiburi nchi like kiburi kira kinanya gutwara but I think ni libago chiba confuse between kiburi and knowing your standard na value ebine bintu bibere about so I think in gusiye to na changanyora na ekero what value ya like ekero what umuntu ya agente kitingo ko kinti kese ne kiro sigenti kisteri ndo choko kebeka tingo yakora umuntu akora ikiniki kiburi so I think uno wabo ko nobe ko ngubo chakirete like knowing your value bantu bande babatane kiburi but in honestly timbu at kiburi asa bantu bale babere bako engage na kugamba mona inje te no timbu at na bagote timbu at kiburi and always njero muntu on the social go welcome anybody na bongo tega ronde wensi na bane bali mona igwiye bwa yes igano gotegera abantu bonse no njengo tegera ndo wensi like mata batera umuntu abakotera because I can say inche me surviving in the music industry ngende yankonyire no gotegera abantu nabonye no umuntu ne bali mo lakini akona sense so naboku iregende naboku ngende naboke konkonya ikina naboke tankonya kirige tagalika konya kwa gitukuta kucha ya kabisa Mansango umefanya collab mingi na basani meto interact na basani abange yento ki ebintu ebere wa learn about abasani ba mino se obosani na basani bintu ebere wa learn from them very obosani na basani I think ije ntonda tebe tware good relationship ingia na kiro monto treat us brothers nande tu manyana gente que toka kora evika gente que nota que runinko kaneti mambi non kaneti so as long as more as a music industry you need to have that bond ya friendship na kumanyana as brothers because tingo cha kuchesera go star ambira mona kuchesera all down next mambingwe bona yo as a Burna Boy you see and ninta que tonge connection ya Burna Boy so I think again the kiki ankonyire ko kwasiete with this artist alafu moso inche most rese kwa check most of my collabs iko chire most ni uprising artist mono tari bantu bali bayikiri gora because nabako umuntu nabande talent at least nabako morenta asa for wasi bali bana 200 bamumanyire through that nero usukira ari na abandi ko basakuriki ochire kororere kabisa so I think inche yi kine ari gento na beri inkorani na ki kaba friendly na ende support support ni nkorocho na alliance mo support nkorocho na alliance na ku support mambi yatazora ino kabisa kusupportiana ni kitu mzuri mzuri tena sana sure listen nataka kubori Mansango matero terete muna mutwe rongoli omwogo chingende where do you get inspiration from now that chocha water through atenti kwa sema mapenzi tena trocha watera ruti moja kama ni mapenzi kotere waswa waterete yebo samna bulete na kaljevinga like ya tuli montolio mostani watera ina one way nye mapenzi nyine jati break where do you get inspiration from? One mimi napenda kufanya vitu unique by the way like mimi I normally in chinoe bintu bya nago nyoranga kora like inaleta ko kintu unique kiri monta tara kora
Two, njino montoli, I believe like in my fan base, I have different fans. Baro banji tukwe mwogo, baro banji te type ya mutwe, baro banji te type yige kari, abandi baro banji te love songs. Bandi baro banji te kusi abandi muna chat play, muna chao mutu, yani chavo ye queen ni mo yuti. So, abandi abon spina abandi. Nande wikabono ndole nchira, nkuba. That's why you I think I'm the only artist that I have the first time in a way, because I believe like aban shabiki ayon spinaro. So lazima lero nyenena noyo mambingi yabo. Mambi abandi banyoli gento kiabo na abandi banyoli gento kiabo. So that's why you will know this mutana kata the hotel squeeze to be. At the end of the day, you will realize start taking the kitarikia na kiego chia somewhere because I know give what the fans buy. Nimaete koro musani karo nyumotara soki kotera no maete kotera koko soki e fan base no ro ko guchira njini maete like kina soki kotera maete kotera ki fan base like my latest song I can tell you teringo manen but I know fan base ya na abantu bali balisco ya Kenya and they will listen to it kwarore abantu baro banjite bono bikira banjite munarum koriyo mwana maganere ko mutu omwogo baro ba nyangi banjite rigereria baro ande banjite mutu bikanisa bono muntate bitegera message you shall be successful baro banjite at break ndo boni gaba misiri I think next one abunta kirgo kurigereri so enjino mutu de versatile and think kutokonyara predict like tinna leti muntu predict my moves chiane na ngochia yeah at least na kiyo konyara bona mnanje nise kwanda saba kaka trust me ngenda saba kaka boni ganko batengi ya ukagete na nkiya chiko tera saba kaka I have songs ngwikari mbeke banda so no go understand audience and no go understand na mambi ora inyora riende ndenyora that's why you know this nginde nabankwanda bukulia laisi sana bafo mungake ngirane gusi yeah nabiri olego kile chokole man Sango te i mudo umekuwa kwa industry ni difference moja gani ocha wara kati ya man Sango na ata artists okay what's your uniqueness kati yao na abasani banda say gusi aban I think inche inche mona mnangi manyete inche no montonde ense ya na I can say let me say that like inche no montonde ense ya jino montongo kwa ibintu biyana like tingonya ko bwate na olinki akora wasenta ke ko minyakanya monoli like jino montongo kwa ibintu kirikiane ko satisfy my own fans ko baigente kibatagete kwena alafu jino montongo nyora most of the time I normally aim high like nitagete target kete yintu kete sinitagete target kete ya fan base kete so I think inherent about ere y'abantu abana plus like ibintu byana nebinge ngize ko kwana yira uri secret chimbucho like nebinge inche kokore gento lazima mayegente kinki kuchiko in return kikuchiko like nigento kiko ngo benefit ofaidikana nigento getari ko konya konya na gento getari ko konya abutingiyo yes ya nabiri yes mtazamaji ayetore na man Sango mwisiri kindi kabisa tasene ko manye historia ya music na utiko na wa Christmas namba ya 0786 maragata 3 mwero sorry ke message historia uraga nikubori man Sango ngo chaka ya man Sango maskuru kawangware akote ni challenge gani umepata kwa jani yako ya music so far challenge kiwanyole I think yo musanaro nyore challenge nyinge ninje but again tungeringo chinatana chitini montori ochoku moyo and the one to maitena for any successful man was any successful business that's my challenges sibe chinyinge itangani meka say mwanzo yani ngeni capital tu igachikaba chisigi like sigi tu botayo 3 kuchuru kwanyora mono chief lakini no tutigera yeah so like challenge chinchiro but now again tukero wangona naki how do you overcome them like I know montori gukira na kwibangete ku overcome challenge yes yeah kerubo kutoka bwa kuboli na ngahote yankuboli ulifikiria aje ukaimba omwogo okay for us into omwogo okay ndio namba seki omwogo itu ikaransete by the twaringe eshogete twabwate ya prakudiga Nairobi mono tukaruo twaringe kuchikobanga na kitukomerana na tonyero tumera ndamana abantu like ne kitukobanga event yebe nini so gabidi tukanda ntwa abantu baje tukuri kingende jena mash tukachikuri kingende on that process idea gachi that idea yo omwogo so we were like
we need an idea y'abantu kugraduate be school. Like idea money ra chesu y'abantu n'abantu kugraduate ku appreciate umuntu graduation is because twaje tukun notice idea tukora ticket tukaswali in the studio tuga contact process na libondo twaje tena ebuobi like mimi meanwhile nchikinki neta na sirinje simegete niyo emenge sana kinde umwana so aka inspiration kalika gacha like umwana oyo anjito of which jinarenge umwana oyo anjito mwogo iturungi umwana iturungi onyenyoreke mambi my friend we can stay ebuobi go arafu no onyo yeke marago ba ochikonyo liboneke mambi arafu osike ebuobi like nige sona kuikaranse to musti no meta bana kutora bana tikwengo ikaranse kero tenga mna squeeze onyo na ntu the dining room nini ntu wo ikaranse de ebuobi goro kwaragira kabisa ya kabisa yona ubaka watwerese like anga idea yoko liko idea na bayachite yona yoko liko kero ya matera otebe latest songs to chakere kero kende umoko ebundi you know matera you say literature ni rigau no korengere kwanya kero ushai kupata design ya kwani uliko ka song next tato which konya kero kende mna bantu barengere iri umoko ende ata way round but of course baganye ata way round ebundi omuntu ate ebundi naro nibate maybe umuntu mna ngi different way kwanya wikase ko sino gotera title yo gotera ya wara consider ya kobera ngumu sana uko kunini ukama apuna title. Okay, let me say most of the songs na very release ntuturiko beka title by the way like onyo ranji title tiriko ambera okonyo ranji title ichiro na mashabiki ya gocharo because wesewache kuno mwogo ayiko mwogo literally no wesewache na even karatwa nya distribute ya ditkoliri ndero but mona kara ya itie party ga itine rio mwogo titro chitwa bangete ko tere koliga nya graduation so ntu party twa bangete ditkoliri ndero ko ditkoliri yo ko celebrate ndero so it happen party ya itine no mwogo so abantu na bekero mwogo so tukanyere nem my idea magaganere kono motu taito ya ngena obokobwan but you see abantu party gaturandire magaganere kono motu so like bekere magaganere kono motu bono lende tukunyero ko obokobwan bono kwana na mashabiki so most of my music nja abantu bakonya nemu na mashabiki tarinje jonyo rachi taito mbwate ne chinga ko studio chiwi kaska abantu ko gosoka kwa beta itenga yes naulizwa hapa uliza msanii kama yeye ndio reply on online troll and does it affect his music career? Okay, one, me I don't reply. Tino monton de pieces are named to be the only guy okay, page it so check. Ikona but let me say big shout out just for months more for on Facebook for making me such a milestone. Okay, can try to Korea rice. Nimba the manager. And nimba the social media manager. Say about egasi. So ine egasi na baraba kwa kanero. So already the amount one their work is to reply comments, messages, na maybe onye biashara biro ba post ine egasi. But bono inje ko reply kidogo monga vere je na wata ijero umuntu mukore sana. Ine Facebook manager too. It doesn't affect my music career because you see also check those when you like emyaka ya chire ngakiyetenga na myaka eri kare bono muntu kwa karamiro no muntu onesere bwa watch from nowhere watch kumwattack you then you expect now this guy to respond because all of us we are human when you try to attack me also na manyana nata ya njiru muntu muya sawantawe anu muntu mubasa wantawe like te wiyo watch anjenera ngokureceive onchire na high man sango twasana anu mchere na no au maete kurama usiko karaki anjara no muyane yes but rende I don't encourage that nene na ki tigatwancho musiki and if you don't love musiki or if you don't love this person kindly it's no good ocha current and negative energy like just we skip usani for kose proki umuntu uyu kenda sori wanje te karaki mo support yes so I think yobuna baba kongu abere boko ba like this I think which mega but I thank God this time round in the video because ntu atigete ko reply tukamwa boro kiro muntu tukabatigerenzi yes omwana Saddam korwa Makadara hauta ya kondani hauta ya ukwaniri hauta anapenda hauta mukwaniri yes hauta anapenda ngoma zako
Anasema umepigwa vita lakini Mungu akona wewe ndugu. Asante sana. Watu wa Matenje niona hapo umepiga Matenje sana. Ina mpanzi 0786 mara 53 mweri kama uko na swali. Una kitu ya kuambia Man Sango no wake simi naona tuko na dakika kidogo sana. Na mtoke wake simi gari kitu ya kwanza no ku reduce area ogire TV yao. So nikienda ngoja pale chisi micha GOIKA because na message na natikira chi message gao. Niona uko na album launch. Kabisa. How think about album? I think Boniga litang no tutracha si album launch nimbwate Man Sango te gotwa ikonda cross as my fans vale be it kusi Nairobi, Mombasa, Dubai, Qatar. So again rete and I'm gonna launch it officially this Friday pare Nyacheki. Kura butoko Nyacheki kwenda tore Nyamarambe. Tochikukolera as event ya nene ekorokona chinyende album launch asikiro mugusiaga karo abakuria mbaga karo abakare abaikoyo igakoreka na alia express we launch Nairobi date 10 ticket no chire online ayo kwenda mansangoevent.co.ke ogore ticket yao koras nyu inchwa se page yane text number nwere text ngora kina kyukura usinko gorere legi ran 500 VIP 1000 VIP 2000 esho yeka bwata abasani abange in fact yetari show ne o support my music so very my supporter naenda again no go celebrate our culture because now our music at the same time so igona bogocha ogore ticket ya gari mapema nero if onye togochi konyara gwa tent osore BC osoga kale gusi osoga kale ikasiri tukeri you can also donate chunto gwate option yo go donate or we have a tier also osena bana bogo toma tebe ya njina go promote richu ni support tu tari show na abatebe lakini abatebe basani bagusi no bakale bon politician yali tu tamte yo bas one tamte yo abana biashara chipulisent cheito una toldino agakale so abantu abange igo tari gento guchikomisi litukerio mark date 10 October omwaka oyo igega kale mazingira day inchuari tori chingende tosimike miogo tosimika monemete at the same time kabisa. Yeah, acha kwanza tusikia na kona swali gani Ensoko TV Ensoko TV ni kama yuko pale tayari pale kuzungumza hiyo atera about chingende album launch so again tonaiba album ye bwata chingoma 10 like ata tan chingoma chirimo manyete chirimo no mumaite skoga you have 10 songs this 10 songs ne chingoma chinene sana we tofije tabasani bande korusko yagusi bande gusi so abande chisoro project nainche so it's a big album in fact and I think this is my first album which launch officially like physical. Yes. And then I launched the TikTok. Or physical. Or I hope physical. Ita kirkope nene woro kuhua. Elia TikTok. Yes. Yeah. Hello Ensoko TV. Wairire buya. Yes Mr. Mweri. Nakwanikire mwana ominto. Asante sana ngoja turawe Ensoko TV. Yes sir. Yes una kiesa amba mawawa. Yes sir. Haya atakuwa na jibu hiyo. Ensoko TV. Yes sir. Yes Vincent from Limuru. Wairire buya mwana ominto. Yes. Amepotea pale lakini kiroge simu mtu wangu unadiu sauti ya TV. Mbale babulia maswali. Au jambo atayemo ndio jibu yote. Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hiyo ni kama yuko ready.
Yes. Umugaka narabudi sweligia sana. Ndaitingiraria ama risweli abantu abange bagotema kuiborisi kugari. So one into ndatebe igabori na amatera aya. Kuche turi twategerera abiburi baitu simbaro, you see. Ritaganda tebe na one, let me say big shout out to my parents because nabo batanga ni before I wotara tegero goteruko para bumba tegerete like 1 year ago we say 3 months ago. 3 months. In fact, let me now say this, my mom is my number one supporter. My mom tanjiti bono jamatera mote ya umutwi na nini tanjiti. Like n'abantu bari, my mom, my aunties, my uncles, n'abantu bari, n'abantu b'umuziki in fact. So ibo banjite gento kirike bwate vibe. So tikanteri byo batero kubara kwaso kujugo kuyaya kuri kubona kara batero bego igobono tanjiti gento ibona tubwate vibe. Tubwate vibe yo batenga. Tu buna nateba nabuna bagonte ya bano sokyo batero. Okay, what I mean, maite again to go to Twitter mono, and I'm so happy because at least I know through my talent na bango can kia no musani karata rete into alafu kia renta 2 meanings with 3 meanings like as a creative ngate no understand it. Tasa yani inere again kia so umuntu ndo wensi ore creative korali. Chu again ngate ba akotero kwikubwati na kyo wategerai. Busina kyo kolengerali because you cannot tell me and I told the ningas you muna told the ora na bukato korali nandiki maite told dio mwanya bantu no told dio no mosacha but ningas you muna told dio ora no na bukato. So I think I don't know what to do akora mangos like we normally assume gente to get so again tona tena kiti gato tegero gotera buna kori pira kwa overthink because the moment you wacha overthink so wacha kolengera list ile kolengera ni manyama nukutari watera kwa no gotegera okuna gotera kwa ande tu una nate aba is ige ku chiabe gente kia keronku kuna aro kolengera liboiko because njitinta rete boiko na kwa lengera so gento mineti stay my mom wara lengera gotera ku sakwiro gotera ku mama kuno mogera mate no mogo na this is all about celebration and no muntu wanjiteki busimono because we watch those songs usikobikira bagakabari bakare use anybody mugakuri okare it will tell you la umro na creative ekigusige tumegeto you need one kora appreciate kwanza kigusiekyo oche bono magocha creativity ora appreciate kurobono magocha koja kolengere buno tete kore kolengere of which tindere tikendekebe ibintu byose bire point blank afuna kunyuria babusi ebintu biri byakare byakorekanire unapire bono igo tuti ko overthink no ko overthink yokonge but is overthinking is also around because nere ko gara matera yo asukana hara at the same time Nani mundu kana ndichiro tauna tanaenda gusiro sino muogo trende jiro ko ro muogo yes you see aina shida tu muogo si noro onyere chingende ngori tori baga wika no nyoteri wata mbikire chingende mutanjiti kiro mundu muri ale chingende you see jiro mpaka matanga bono ngizotere kire taba no sinyuntu kire chiomi because ekaro chiomi re muna boni abantu mbaru wete samara mbasu nyunte unless utena ki I say no tumuri kusunyunta timuri kuyika ngende usiyani ayo rueta sanga kwa yes acha nichukue simu ya mwisho tukienda kumalizia Ensoko TV Ensoko yes sir Bansanga ngoma boli pero atakuwa hajajibu hiyo. Kuna mtu hapa ametoa message before ujibu. Haote ambia Sango maintain hivyo ndugu, but anasema never mix your clean music with politics, iji kuimba wanasiasa. Anasema ndugu keep distance from but performing on politics stages iko sawa. Hivi arate ya kuperform iko sawa. Lakini kuimba toldi 2 term ama 1 term iko normal. I think gerendo maite yiko bwatiere. I think kitwezi ni biashara tuli. Ni chibe tokora tukuri. So iko bono kuranya no mutega kuga 2 term te kumwita mono. Ine robisi ya koragira batrende gendo na tena kincharo tini monto politics. Na ndiko sio ndindo monto politics kutangwandole no campaign lali wose any government kingo perform. Tu I think tibawika igoriria na barabu tari montora angeri bwaro tibawika so I think even na bibintu bikoba
but rende bara ne deal contract yengi yega no ya 10 million 5 million kuchigoro that one I mean we kamba tena moranga bera ndateba one time was two time wesirida mwana inji ebesera aswa to kore campaign mono toba mashabiki no musani ya kuna ameulizia about tukimaliza before because naambiwa time yetu imeisha collab yeah je need open collab yana tiniko pagwa bos tiniko kora because I hope nagata ya mashabiki yane igombwate kera ina ya mashabiki nimbata abantu ba gospel nimbata abantu like egento kerona talent yago na kiere vibe yago na kiere negento tokora imate kora batari gento ko force negento tumokora na mo brand na kiekoba so inje timbo ati bakongo na ba reach out na bato discuss to at the moment I can say tindi open mono to I have an album ngo shurikera to narasi kanech koraba ke because mwara the issue ya bete mosotisia kara ako management yana na inche karante ya kara on tora turia chikoraba so chikoraba chiko soka most rinji chia to kwarte last year nyake go chimaga so na chitukonya ko bwatuka trend kera ke time na kutokoringa tibwatu wako because of time and Sango and the abantu maybe your last word to your fans alafu mnakibanya kuchinsa mocho mtandao mbali te ticket na kula chinyora tukimalizia hapo yes again ndunda te mashabikiane mazeni mbanjete sana bali mwenzi pimwa tune ne ntanyare ko kwanikira umuntu lakini igongo bakwani mwenzi ngo batena inuna abantabaya na inde musisi ni bali mwabere mo gotena sechani na inche ko support my music ko beka chisikiza tune nebinte bingi ku attend my shows igongo batebimbi mono na ndebuna nabatebi na bali kanira se show nene ikagaruka na AliExpress we launch Nairobi date 10 October inchu ore ticket yawo bono mapema ticket je chire available anytime ne bambo tuko ne banki ano so ase link ele se ba ya ne so ase mansangoevent.co.ke ogore ticket yawo mapema tukeri mon support ebere na liekoroka na buya tu gendona tebe mazeto genda ko support mosquito anye ko maito musanaro wanjite musani onde bwensi gende show attend show yabo because ine support yoraba ine robisi yaba as much as moja matero musikio moigo ko tema na gende show sonyo to kunyara ko genda show subscribe YouTube yae mo follow Facebook munanje na bogon search Mansango with capital letters Facebook ebwate followers nyinge 254k alafu TikTok ebwate 203k YouTube yanere 79.2 igonta etomonki 8k kuro abtore to 100k ndobwate Instagram ebwate 19k kendo romo 4 maze ina support yukandagani nandeganda mufura abasani bande asante sana yes. Thank you so much Mansanga Sokocha asante na minta baya abantu wange batano ya ticket maburindi abasubati abasubati batano iga nitawabaya ticket mwe wete mwe gadget abasubati yes because of time na konebo producer ne pale Miss F tata shukran sana session tukulero Mansango shukran sana next time naende kuja tena karibu sana no ntora iga moment no murende wikatoche asante yes because of time tunamalizia hapo naona masimu zinakuja lakini kwa sasa ncho chinsa tupatane litukorea mwambi shukran sana kwa imesho litukulero